popijemo po jednu piju i onda ćemo zabacivati. Da malo... A pa da vidi se dole voda, vidi se. Sada mi pronađemo tu trojku. Da. Evo već je tu neko. Ovo ne znam koja je pozicija, pojma. Bomo vidjeli. Ali čim vidim vodu, odmah je to. Sve su muke zaboravljene. Voda je prekrasna. Neko već, ljudi već ribare. Sad bi trebalo pronaći poziciju. Ribić pozdravlja. Takav čast. Evo ovo mogla biti sad ne znam koja. Pa da ima nekakvi broj pa ćemo znati na čemu smo. Pa vidiš ti to je, popunite to. Lijepo vrijeme pa se ljudi izašli. Sad ćemo vidjeti. Vidiš li to ima porušenih drva, ima svašta. Baš je ono priroda. Ovo neki ovi kabal je bio. Može biti kod je bilo neko nevrijeme dok je voliko grana popadalo, šta je bilo, ko zna. Tu je voda, tu je. Opet malo uspona, ali nije ništa strašno. Ništa nije strašno. Ne znam koja je ovo bila za nešto. Ko će ga znati? Da. Malo se motamo oko jezera dok ne dođemo do naše pozicije. Dobro. Ljudi, gledajte kakva prekrasna voda. Prekrasna. Ribe čekaju na nas, tu nema. Jedan kroz jedan. Ovo je malo kao na kamel tropi. Lasa, ovdje takav dan. Vidiš te ovdje drva koliko je porušilo se. Ili je neko nevrijeme bilo pa da je toliko, ko zna šta je. Voda se zeleni, prekrasna. Sad možda ovo ta pozicija 3, nemam blage veze. Šta već. Ovdje je nešto nekad bilo. Tu je neka kućica. Sad, da li je to? Možda i je. Ja mislim da je to pozicija broj 3. Evo nas, dragi ljudi, dođosmo tamo gdje smo trebali doći malo ranije, ali smo došli. Super, pogledajte ovo. Pozicija broj 3, ubulo se. Ja će se ovako ovdje za početak. To je to. Evo je ribolovci. Evo ga. Jezero Smoluća. 8.3.2025. godine. Na dan žena, mi smo žena pobjegli. To mi je rekla. Da, to mi je rekla žena, kaže svinjače muškarska gledaju da budu žene taj dan, a vi kaže bježite. Pa jebi ga rekao. Ovo je krma, Da, 100 eura, da. Evo ovdje je smještaj. Poslije će mi se naložiti vatrice, mala gojezi ima. Tako da stvarno je lijepo. Lijepo je, prekrasno, evo pogled na jezero. Top. Stari ala sante, evo ga nabrio se. Piva je hladna. Da, ovo je krma, krma je tu. Svi krme imamo.
što kaže za početak, evo, nismo znali da ima struja ovdje, da drugi puta ćemo znati. Evo, tu smo, polako smo se razbacili. Da. Pa ćemo vidjeti što kaže. Vrijeme je prekrasno. I mi smo prekrasni. Bar za sada, vidjet ćemo nakon 10 pivi, nema pojma kako će biti.